L-aqwa atleti mondjali fosthom rebbieħa ta' medalji tad-deb tal-fidda u tal-bronz jinsabu f'pajjiżna. Dan għas-Super League Triathlon li qed tittella f'pajjiżna fit-tmiem din il-ġimgħa fil-Kottonera. Dawn l-atleti qed jikkompetu fil-ġiri, fl-għam u fiċ-ċikliżmu għar-raba' darba din is-sena, hekk kif diġà ikkompetew fi 3 pajjiżi differenti u issa imiss il-finali ta' din il-kompetizzjoni. Tkellimna ma' Xandru Grek, wieħed mill-organizzaturi Maltin ta' din il-kompetizzjoni internazzjonali. World Championships, Commonwealth, l-aħjar atleti tad-dinja tikkompetu għaw. Bormla, Birgu, fi Xtutna. Għamlu l-qualifiers Poland u l-Kanada, u mbagħad bdew Jersey, għandhom 4 Super Leagues, għandhom Jersey, ġew Malta, ħajmorru Majorka l-ġimgħa d-dieħla u mbagħad Singapore fi frar. Ir-rebbieħ Richard Murney mill-Polonja tkellem magħna dwar l-esperjenza tiegħu f'pajjiżna. Yeah, it was amazing. It was a very tough course, and I like it when it's very hard, and it's a nice hill coming up here, and it's an amazing place. I mean, to dive into to the ocean or to the sea right here is very spectacular, and the scenery around is amazing to be in such a place to do a triathlon. Darren Hales, wieħed mill-organizzaturi barranin jgħid x'wassal sabiex din qed tiġi organizzata f'pajjiżna. One of the key reasons that we chose Malta as a destination was to partner with the government of Malta and join them on their quest to get more people active and eating healthy and exercising. Din il-maratona tiġi fit-tmiem għal-ħadd fejn qabel tibda l-kompetizzjoni innifisha s'issir ukoll il-ġirja għal Dar Bjorn bil-parteċipazzjoni ta' atleti barranin.